bazalwane siphuma la sifunde khona from the book of Psalms 119 verse 129 to 152, and then the book of Malak chapter 2 from verse 1 to 17, and then the gospel according to St. Matthew chapter 18 verse 1 to 9. Singakangeni nje bazalwane, uyathi ngiva kuvuka umhlabeleli akusiwanyalo, umhlabeleli liqulo lale ku Good Friday, ngiva liyavuka lequlo number 98. Beka esiphambanweni nangu Maria ekhala eboni kosilenga siyamhla benhliziweni siyamhla ba isinkemba njengo kwaprofetwayo yekudabuka kwayo intombi ebusisiwe eyazala ongcwele Yesu buhlungu bukhulu laphimbone ebethelwa umntanayo ongcwele. Nxa sibona ubunzima benhluphe boyakhunina singeyeki ukukhala. Nxa sizidla ngalusizi ayeluzwa uMaria sikhala inyembezi ekuhluphekeni kwakhe mangihlanganyele naye mina engonileyo ngibe nasisiboniso senhluphe abe nayo ngimkhumbula lapha efa wedelelwa yenu Jesu wethwesu umqhele wameva ngenxa yezono zethu wathethiswa amaqala walahlelwa ekufeni sebehlamuke bonke. Jesu ngivikele njalo ube nami ungithande ngaso isiphambano nxa
yasesulwini imnandi le nto yasesulwini. Let's pray. Baba enkulunkulu mnikathi wemandla, uyaphila kimi, uyaphila endalweni, uyaphila ezindaweni zonke. UnguNkulunkulu lo phezu kwawo konke, lo in control of all things. Come Holy Spirit, be with us as we are in this hour. Oh my God and my Father, I pray in Jesus' name, amen. Bazalwane, njengoba besengishito kwekuthi lapha sesifundile letifundo, ngidawuthanda nje ukuthi ngithi kancane ke kule gospel ya Matthew, noma kakhulu noma kancane angadi, but nje ngiyathanda kwekuthi ngithi keep up with the gospel according to St. Matthew. Kodwa ke phambi kokuba ngingene lapha sekushintsha umoya ngale ku gospel of Matthew kusukela kulama chapters 1 up to chapter 15, sibona la khona kukhula noma something like tension, like conflict, nebaholi bete politic, nebaholi bete ngolo, ikakhulukazi baholi bete ngolo. La sibona khona kancane kuyakhula kwekuthi Jesu uyabakonfronta ngebubi nangendlela le bangayiqondisisi ngayo imibhalo. Jesu ubaqonda ngo. Kubese kuthi ke ku chapter 16 wakhe Matthew kuyavela la khona nawusuka chapter 16 17 udangala kuyavela la khona ukuthi nyalo umoya uyashintsha. Sela khona Jesu aqala kudila kumbe nebafundi bakhe ukuthi utawutembula ukuthi ungubani, aphinde akubeke ngalokusebaleni ngalokucacile ukuthi utene ekukwendala emhlabeni. Siyambona Jesu uyakhuluma kwekuthi bafundi bakhe bantu bathi ngibani, bayachaza abafundi sebakushito konke, ikakhulukazi Simon Peter sekakushito kahle uthi Jesu, on top of this rock I will build my church, the gates of hell and death will never overcome, will never overthrow it. Uyakhuluma Jesu lamagama, zothi nakaqeda kukhuluma lamagama Jesu soyakubeka kuyaqaka ukuthi pha kwakuinvodzana yomuntu ufanele iye eJerusalem iyobhekana nebulukhuni lakhona itawulahlwa itawusafarisha ngalokunengi, ilahlwe tibonza telitempeli ibulawe ife ngelanga lesithathu ivuke. And what a shock, what a devastating statement from the Messiah. Bengishito emalangeni lendlulile ukuthi legama lelithi Messiah lisho ukuthi the redeemer of the universe, the hope of Israel. Uthi ke manje Jesu, the Messiah must die and must resurrect. Oh, what a devastating, what a shocking statement that came into the ears of the disciples, who I think they were boasting about this great man they are following. And uyabona ngifika la khona ngithi kulukhulu kuqonda ukuthi Jesu ungubani, ufuna ukuthi wembulelwe, akawuqonde ngemfundo, akawuqonde ngawo konke lokana ngesikhathi uthi uyaqonda uyalimala, uyaphuma eceleni, ngesikhathi uthi soyibambile phinde futhi uphuma eceleni, kodwa kufuna ukuthi lena yinkolo yokuthi wembulelwe, you walk by revelation. That's why Jesu kusesenjalo baseseshort kwasevela livi after the transfiguration, lapho nawabonakala Moses na Elijah na Jesu
Jesu waguquka lesinye simo wakhathimula ubusa bakhe bangabhekeka ngaleso sikhathi leso. Lento yayiqubuka ngaphakathi. Kutsho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bafundi lebese baphelelwa lithemba, sekulahleka isibindi, kulahleka ukuqiniseka kwekuthi bahamba nabani. Jesu, by the transfiguration, by that transformation, bekato rejuvenator, bekato babuyisela lebese kulahlekile kwekuthi no, there is something greater than this. So ke Jesu uyabathatha ubabeka lapho bafundi bakhe kwekuthi mina Jesu ngingetulu kwathi ingqondo 10 ngingetulu kumbe kwama-argument lenawo noma ningangibuka ngeminyaka ukuthi ngimncane kumbe ne-experience lebendisenkwentile mina I am God in a human body. So kulo chapter 18 lesimfundile le chapter lena idila kakhulu ngetinto tesimomqondo wemuntu ngenhlalo ikakhulukazi ngebantu labashadile nangema-divorce. Sitakubona lokho sisaqhubekana lesahluko lesi saka chapter 18 lapho na Jesu atoba khuluma ngemshado akhuluma nange-divorce kwekuthi umshado uyini, i-divorce ivela kanjani, what is the root cause of divorce. Sitakubona ke lokho nabo sisaqhubeka lapho ukuthi yini bamba uNkulunkulu yena uthini. But ke namuhla la sifunde khona from verse 1 to 9 ngilabona Jesu etama kuvetela abafundi bakhe ukuthi itaba njani impilo yabo lokhu Jesu ahamba batosala baphile baphathane kanjani kubhekekene ephileni kwabo. Lapha Jesu simbona, hallelujah, ingake uNkulunkulu prophet Popopo, my spiritual father here in Eswatini, that's my man. Simbona Jesu ukhakha lobunye lapha kumethu and bafundi bakhathatekile when Jesus was talking of his absenteeism. What nzatonyamalala ngihambe bona they were thinking of their advancement. Well, nakanyamalala Jesu hamba thina sisala sikhula kanjani. Ingqondo yabo yayingaqondi letinto kahle. Sebaqala baqabanga in a secular setup whereby monarchy, kingdom kwathi ime kanjani. Sebathi bona babo minister, bathi bona babo ndunankulu, bathi bona babo banibani sebakhuluma ngubani lomkhulu phakathi kwethu. Ingathi bayaphikisana. Uthi Peter mina ngeke ngisho lutho, ngeke ngithi ngimkhulu mina, noma nje ngeke ngihamba ethi wemanti angeke ngithi ngimkhulu mina, noma ngeke ngihamba ngakhokha luhlavu emlonyeni wenhlanti angeke ngithi ngimkhulu mina, noma nje Jesu athi thathi ikhiya uthi nika lo muntu ngamanye amagama uyanitshela ukuthi I am the one lomkhulu. Labanye bathi ngilo, labanye bathi ngimi, labanye bathi asathu. Sebafika la khona bathi no, let's go to Jesus. Let Jesus unpack and tell us point blank ngubani lomkhulu njengoba hamba nje uthosiya njani, njengoba sivanga lombuso wakhe sithe uphila njani kulombuso. Nabafika kuJesu betabana lombuto, betabana lama-argument bayaphikisana. Uyasuka Jesu upita umfana lomncane. Uyabona Jesu instead of pointing to himself and saying look at me, bukani mina, kodwa Jesu upita umfana lomncane. Uthi umfana lomncane aketela sekatile umntwana uyamthatha uyamgona. Kwaqala Jesu uyabatshengisa kwekuthi lomkhulu embusweni ngilomncane loetselelekile ngilo responda positively nakapitwa lomkhulu embusweni wezulu lotot nakathi upita ngoba Jesu beka ngumuntu bekathandwa bantwana bebeka kuye bebengaboni ilaka
bangabonini Jesu kodwa babona nabo umngani wabo babona nabo umuntu labangarelate kuye so uthi Jesu lo mkhulu embusweni noNkulunkulu ngilobani bazothi nabathi bambuka bathi kanti bane buhlobo naye ngiloba bathi bambuka bathi kanze bangase intimidated kuhlala naye uyabona umntwana umuntu lo the status emangweni kude nje ukuthi umntwana singathi unesigaba sinjani lapha emangweni umuntu nje lena naye kumbe ngathi wedelelekile emangweni laphila kuwo kumbe angathi akhulunyelwe nanoma ngabe yini njani umntwana lo mncane umuntu longana status longana property instead yena utreatwa as a property umntwana umuntu lofuna ukubonwe nje kodwa naye got no say kuthi khona into la ngayikhuluma umntwana umuntu le kuthobeka akakwedami kula kuye kuyinature ku-part of yena uthi ke Jesu uma ngabe kufanele ukuthi umuntu ahambe kule ndlela kufanele adevelope nawo ama-skills ekuba umntwana akusho ukuthi umuntu lo desono umuntu lesingathi u-innocent noma umuntu we-purity kodwa na umuntu lofundisekayo umuntu lengesimo sakhe simthobisile sambuyisa phansi and uyabona kukhona into lenye lengimangasile la ngisadathisha noma ke kumbe kungede kumbe kungatestwa kutholakala ngalenye indlela but some scholars they say lo mfana Jesu lambita wamthatha wamgona lamathangeni akhe wafundisa ngaye bathi lo mfana loyo wakhula lona lokuthiwa Ignatius of Antioch wakhula waba yinqeku lenkulu ebandleni laKristu Ignatius of Antioch waba ngumuntu laba ngumbhali wezincwadi zenkolo Ignatius of Antioch ngumuntu lebekahloniphekile esikhathini sakhe futhi ngumuntu lona masikhuluma nge-Ignatius of Antioch lo wagcina afelela ukholo wafa ngenxa yokuthi uyakholelwa kulelo uyabona ikuthintile le ndzaba kwekuthi mangaba kunjalo Ignatius kuphathwa sandla saJesu noma lo mfana nje wabithwa anganalokho bethelwane wafika Jesu wakhuluma angeke ube setandleni lakhe Jesu angeke ube setafuleni lakhe Jesu angeke uhambe na Jesu impilo yakho ibe worse off Dona Timothy ngafika dikushaya dikungunde dimbhekselele kodwa ngifuna kusho ukuthi this child, this little boy or little girl or little child, let me say so, he became a great person. Siyafunda ngamake lo wathatha lidula Veronica wesula Jesu engalo ithwele iduku lakhe lo make akasekesule Jesu ngalo ngesikhathi sematima amsula tingadi amsula bonakele wanathi uyabuka iduku lakhe walikhanda seline isithombe saJesu seline image yaJesu angeke wente into na Jesu usale ufana angeke wendele Jesu into isale impilo yakho inebhlungu once wathatha impilo yakho wayinikela kuJesu iyashintsha kushintsha inkumbi yetinto so Jesu bekaqonde abafundisa abafundi bakhe ukuthi indzaba yethu khundla ayibe phansi ayisithi muntu indzaba yethu khundla lokubangisana ngubani lomkhulu ngoba uyabona namuhla abantu bahamba bawufunda nasifunda ideology sifunde
ama-doctrines sifunda ama-theories lahlukahlukene, sifuna kuwa predestination, sifuna kuwa the inherent word of God, the inherent power of the word of God, sifuna kuwa lona lokuyana. Kodwa nalokungibona kumqokwa kwekuthi simfune yena, sibese sithi singamfuna sihambe ngekwetinyathelo takhe. Ngiloko lokuguqula impilo akusiwo kudadisha kangakanani ungidokotela wena libhayibheli so ungilo nje uhamba. No, kukahle lokho, but yendlula kuko. Jesu impilo yakhe ayisulela empilweni yakho. Hallelujah. Jesu ngalamanye amagama bekathi mina angikwedami kwehla, angikwedami kuthi nciphisa yi-nature yami. Usho njalo laphana Philippians uthi watehlisa. He humbled himself. Uyabona ngiyayithanda ke le mawuyilanda le hayi lapha uthi watehlisa, kuthiwa lapha nawulanda le ku-Greek ku-root yalo legama lokuthi humble lisho ukuthi Jesus he pushed himself down. He pushed himself down. Kutehlisa akusho ukuthi usuka kumbe ungathi lutho noma ungenalutho, ukuthi uthi unelwathi unawo konke and then you push yourself down. That is the word that Jesus watehlisa angunkulunkulu. Jesus, he lived all his life to push himself down. Ingathi singamaKristu sibitelwe kule nkonzo yokuthi we must always push ourselves down. Tinto tinjani ngithi I push myself down. So that's how Jesus, he lived his whole life. Hallelujah. Wayiphila impilo yakhe Jesu athi ngoba athi nyathela atati ukuthi ungubani. Uyabona le nto lena iyangijabulisa lena. Jesus, he knew who he was. Kodwa na lokho kwangamenta kwaphakama. Kunalokho he lived his whole life pushing himself down. Ngifuna kuya emaphethelweni. Uthi Jesu loto khubekisa munye kulala abancane bekungabangcono uthi litshe lakusini leli litshe ladonswa imbongolo nakubhula kolo noma bholo ihambi udlule la ngetuluwane litshe lesinda kwendlula uthi bengabangcono uthi lihengwe aboshwe la entanyeni ayojikwa hayi la kushona so but ekujuleni kwelwandle. Lokho ukuthi ukukhuba umzalwane, ukukhuba umntwana kaNkulunkulu ku-equal to kufa kwakho. Uma ngabe uphila ukhuba labanye abantu, uma ngabe uphila impilo yakho uyiphilela ukuthi unyathele labanye abantu, it is equal to your death. But makabongwe Jesu uthi tilingo noma ihlupheko lokho nalokho kufanele kube khona. Kodwa maye kulowo letitayo, maye kulowo letitayo. Kunetinto lesingeke sitibalekele bazalwane. Letitako tilethwa abantu, tifanele tifike, kodwa kuthiwa maye kulo loletha letinto. Ngoba sizathu nazi uNkulunkulu wena ngesikhathi bakuphushela kule tinto, wena ngesikhathi unyathelele, wena ngesikhathi tendeka tonke le tinto, uNkulunkulu ukuphe amandla. Athi Isaiah, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard. uNkulunkulu uyakwathi ukuthi ngalesikhathi Faro abaqosha athi uyobabulala nathi tinzaba nalulwandle ajabula namhla bathu ukufa, kanti akathi ukuthi kufa kwakhe bona batawubona a miracle of God. Kuthi angisho kwemngane kaNkulunkulu ukuthi bonke labantu labakwakhela uzungu, bonke labantu labafuna ukunyathela, bonke labantu labathi khanda bangcono baba matwetwe, ngithi angisho ukuthi bayekele
abakwende lokho labafuna kwenda, kodwa makabonga uNkulunkulu lo ngasiyekelele. Josefa bebathi baqedile ngaye bomnakabo, uNkulunkulu wamphakamisa wamenza inkosi eGibhithe, wathi lapha konke kwaFaro kusethandeni ntamu. Faro ambita ngababa wakhe, abita Josefa ngababa wakhe. Lonke lelive laseGibhithe aliyekele entandeni kaJosefa. Haleluya. Uma sibuka Jesu, uthi Jesu indoda leyomuntu kufanele kwenteke kuye konke lokho kufanele ukuthi kwenteke. Judas bengakathi bonga athi shaya isifuba uthi uyabona ke ngento kona ngamphushana kufeni Jesu nyalo niyambona sowuvukile kufeni sothatha ithi kuyasana cha. Judas, woe unto you. Funeka kuthandaza namuhla usihla uthi Jesu nangabe inyawo lwakho noma isandla sakho kuyahlupha kujume. Uma ngabe khona ikuhlupha ikhuphuluke. Le encwadini yaMatthew chapter 5 bekukhulunywa lokho equal to inkhanuko, ilast. Uthi kujume nangabe kuyakonisa kukwenta ukhanuke webe wentele. Kodwa la kukhulunywa ukuthi uma ngabe le tinto diyakonisa angibeke lesixwayiso. Bantu labanele baye bafunde iBhayibheli ngathi bafunda inoveli bathi lapha ukuthi base bayokwenda. No, this is a holy inspired book. It's the word of God. So when you read, you also need to connect through prayer to God. Uve ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleli. Ngoba labanye abantu bathi juba imikhono, bathi juba inyawo, bakhuphuluta amehlo, kodwa isale into ngaphakathi inhliziyo ibe yimbi iqhubeke. Jesu ukhuluma ngeattitude. Kuthi uma ngabe ufuna kuyokuhla umbuso kaNkulunkulu, kukhona la khona ufuna ulwe khona nesono. Nangabe kubita ukuthi kuphume ingadi ulwa nesono, let it be for the sake of the kingdom of God. Let us pray. Ungcwele uNkulunkulu, umkhulu yesabeka, ungilokhona lo wayekhona, lo hlala akhona njalo njalo. Babe siyabonga. Excuse me, namhlanje nantsambama sibonga levu lakho Nkosi. Kwekuthi leyas challenge, kwekuthi lo ufuna bamkhulu akatehlise, lo ufuna bamkhulu akangafuni maclass, lo ufuna bamkhulu akavume nakabidwako, lo ufuna bamkhulu akabe ngiloyo longana intimidate abanye abantu bangathi sesiyamsaba. Kodwa kunaloko lo muntu abe ngumuntu labatawuta kuye bonke abantu. Lo ufuna bamkhulu akungabe umuntu wekufihla tinto, akungabe umuntu wekwakha itori, wekwakha indzaba, kodwa akube ngumuntu lothi Nkosi ngida kuwe nje, ngidinikela kuwe. Thatha ke Nkosi ludumo lunge lwakho Nkosi, hambele abantu bakho ngokwehlukahlukana Nkosi kwethi igaba takho lapho bakhona khona egameni likaJesu. Noma basesibhedlela noma basemadolongweni noma bakuphi, babe sithandazela ukuthi sandla sakho semusa asifinyelele kubo. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen and amen. Thank you. And may God bless you as you continue to share the word of God, and as you continue to reflect in the Holy Scriptures through a prayer, seeking the divine inspiration of God. Amen and amen. Oh, hallelujah. Baba sesibongile Nkosi kulesikhathi. Sibonga